Kedorbar mengtengka jong senam arajar arpunreu arajar arpunyo kalau sedang mentah kesini basip haus ngi lenter la sedang ya ka jingshang dorbar da gwatem ya kilai teli ki jingruai ulam pang ki yang dorbar Thomas sang mau le penpena ha ki yang dorbar balayo ya ka jing betha na ka office jong ulam pang ka dorbar ba jong keri India ka Lok Sabha mentem shwa ya ka jingruai Vande Mataram bot sa ka national anthem bat ka jingruai state anthem kene kalong kesin beningkong Nadu ba kejela kalau priang ya ke state anthem, bala tem ya ka hapok yang dorbar tau an kejela, ha ke bala ruai ya ke jeng ruai ha ke lai jeli kikten kasih, kikten garo, bat kikten pareng. Ha bakran ha ke yang dorbar ulat kejela, CH Wijaya Shankar uloong, ba kedai ka jeng angrat ba kumno ban kentew ya kejela, ha ke ya ke kot shwa senam arajar lai puar, ban poi sya ke tong dan kam ya ke jenget relang, ban pelong ya kejela me khalia ke babet ke babiang, ulat kejela ul kedo ba kejela Meghalaya ke di kejela ke bala kistet bha ha ke yo ke kot bat ke bala wan baar ha keri India hadin jong kejela Tamil Nadu da ke ni ke jengkeu ke yo ke kot kejela kan poi sya ke thong house nem arhajar lai puar ha ke ni ke sengi ulat kejela ha ke jengkran jong ulak ta ya borok kitanat sorgar ki bakin sapentre ha ke ni ke senam mang deka nado ki surak ke boarding elektrik ke kot ke kia ke puli putih bat kiwai de kiba ke sorkar kan sepentre kam ha kene ke senam mang tengka arhajar arpunreu arhajar arpunyo Meghalaya today stands as the second fastest growing state in India after Tamil Nadu, recording an impressive 9.66 real GSDP growth in the financial year 2024-25. The government envisioned Meghalaya that today delivers on the promise of making our state magnificent with better service delivery, building sustainable infrastructure and opportunity for all the citizens. The state is strengthening key sectors including agriculture, roads, power, water supply, investment promotion,